Ayinangivele mina guys ngivukile esekuseni lapha ngithatha ngizibambe ngebreakfast fast niyazi mos ukuthi lana ngithaki nakuthula mfana ngikudla ibreakfast u1 uzoyiceda nali pitbull nje lana eceleni kwami mara ngiyazi nathi ngingalihlabekela athi ngilibambise 2-3 nyana yamaphisi thize mangiceda ukulibambisa iphisi nyana lapha ngasala ngakuvala immediately lokudla lapha cause nomshana ngazavele bacabanga ukuthi ukudla kwami kuseseningani mina ngizimete mina ngiyi-1 ngiyazi abanye bofuna ukungijaja lapho kuma comment ukuthi hayi ngizimeda mina ngiyi-1 ukudla guys imali yami ayishoda manje mina ngenze kanjani ngizincishe nice time ngoba abanye abantu bakhona hayi dololo next mina ngeke ngishaye leyo ngathi kwamama umntwana khona ukuthenga ukudla kumnandi emall ceda lapho makafika endlini akufihla linda abantwana baze balale kuze azispoile kahle ngephisi mina ngubani nganaye nomntwana nako ngikhohlwa ukuthi ukhona my princess sababalela lokudla kwami ukuthi ngikubalile kulingana mina ngiyi-1 nangoke nomshana lapha sekabhoboka ngeskuta yes sis mara at least ngikuvalila ngegabona ngizwa ukuthi mayume wena wathi wash stove tot namuhla usiwashanga kufika abantu basemzini bathi mara sinjani stove salana ekhaya ngithi wena soyaphaphaka yazi hey mara amagama kamshana ngihlabile ngivele ngathi yazi nathi ngilanda amajik namajavela lapha ngwathele fast ngisingenele hey nasasifela sithi gom cake yes sis namuhla mos umuntu washana nestove imini yonke plus sigcwele namafutha ethi ngicabangile ngithize before ngisi-unplug lapha ngabeka amanzi achisako yes singamanzi abandayo ngeke siyenzeke ngisho ngisithintita ngale lapho noma ngicinisa isandla kwenzeki next kuvele kusuke lezi mpuphunyana ezihlezila naphezulu mara ngathi yazi nathi ngithathele handy lapha ngithela ladies mantombazana le handy nikhumbuza ini ngiyadlala man kahle yini chemical ngingayisebenzisa lana next time ukuthi ngivele ngiwashe easy fast thize mase ngisigcobisile lapha ngathi yazi nathi ngisothelisa ilanga lana mhlambe le handy izangena ngithi mase ngihihla kuvele kuzihlubekele sasilinde njalo lapha istofu ukuthi sithambe ngakhumbula konje ngale muva kunesigubhu zama-2 litre nomshana vana sigcwayisela nejardini ngathi yazi nathi ngizifake eplastikini kahle zikhona uhlala endaweni eyi-1 before ningicela zona guys ukhona omunye umama vaneza azozithatha lezigubhu angazi ukuthi uzimikisaphi mara I think uyazikalisa nokuzikalisa ifakekho umuntu ozilandayo ngakudala ngizilahle edustbin so ma ngithi zinomnikazi ningaboni ngathi ngisinayo hayi noma istofu sithambile mfana ngiyathemba phela ilanga lasebusika lidlala liyachisa ungalibona ngathi alichisi mara kho uhlalahlekile ubona ukuthi kuyenzakalani uyothola uvele imbala ngiyazi ukuthi abanye already badidekile lapha ma ngithi ilanga lasebusika livezana izimbala abazibuza ukuthi ini izimbala angazi ukuthi ini izimbala guys nge-English kahle ngizohamba ngiyogugula ceda lapho ngibhala igama lakhona kuma-comment mangathi ngiyadescribe ukuthi ini izimbala ngizothi la mashuba balawa avela abantwini abathanda ukuthela umlilo bahlalele eduze athanda ukuvela lana ngasemlenzeni so hayi no ngisheshisele le stove ngicaba ukuthi ngiyothatha boma 3 hours lokho ngibhizi ngaso kusho khona ukuthi umuntu uyaqualify ukuthi nanoma ngavula ikhampani yokuklina mos niyasibona mos lapha emuva ukuthi isiblenka kanjani manje bengisawasha la ma-3 foot akhona ceda lapho ngiyawaneka amara wona ngeke asablenka njengale stove ashe kakhulu awu nangu norasta sekafikile lapha kunini ngimlindile muthi ngina 3 weeks lokho ngambiza ukuthi azongilungisela isafe athi ngiyeza angisho umngane wami usithole uhambile sekahlala leni ePitori phela neronawo lo mshini lona okuchiselela angiyazi ukuthi nangiphethe usithole ngiphethe omunye magava vele sibambe 2 minutes hayi lama loku lawa ama-safety ayahlupha yonke yes futhi kwangani izulu lana igcine sengasavaleki or ingasavuleki ngidecide ukuthi yazini mina ngiyayikhipha le nto kahle bengiplan ukuthi ngiyayikhipha at all angisayoyibisela lapho rasta wathi hayi mani lama loku lawa bayalethana lezi zinto lezi lawo mkokotela wena hamba uyothenga enye sona le iqinile eyi nangomunye avumbuka sekavumbuka lapha bekalele shuthi uzekhala bogogogo wathi akhe ngihambe ngiyohlola ngibona ukuthi kuyenzakalani ayi uyabona ukuthi ayikhona lana ngathi bangithusa sekafuna okhala awu shem my princess shuthi uyabona ukuthi le safety lena kahle ngilungisela ukuthi bakhona okhiyela yena yes cause mavane bakuvaleke umnyango kuphela awumboni mangale phakathi mawuthi uyavula uthola soyamqhula lapha so maye makuvaleke isafety phela at least uzombona usavela le ngiyazi nathi ngiyekela urasta lapha achubeka yenza umsebenzi wakhe cause mangime lapha kuzoba ngathi ngimgadile and ngiyamthemba yena cause uyashaya isipani sakhe ngiyazi nathi ngiklinele stove lesi fast lapha yazi umuntu manje uyakhala ngamakhaza manje ebusika ngikhala njani ngamakhaza enhle ngine union number 7 athengiswa amalahla GP hayi mara la nekithi sesijwayele ihasi kakhulu shem yes siyenza ubulula qabanga ukuba sistove ukuthi umsebenzi njani kumele uqala usikline yes ngelinye ilanga kumele usiphorishe nokusiphorisha hawu so ihasi nje ngiyazi vele fast amanzi ayabile lapha abila fast food njengasewegezini kahle mobe igedlela elingana naleli lasegezini but abantu abaningi bayisaba bathi ayikho safe guys ihasi safe just ethi kuya ngayo ukuthi uyiphatha njani kuphela hayi rasta sekatshiselela lapha kusho kona ukuthi sekaqedile ngakhumbula itime sisakhula lapha bathi lento lena ungayibheki amehlo akazoba buhlungu niyazi-ke mosman sisebantwana nithanda ukuba boThomas nikholwa ngokubona niyibheke nifuna ubona ukuthi amehlweni azoba buhlungu rehe na mara mina wamakazi abe buhlungu mara omunye umngane wami ngamuzwa akhala ngawathi amehlo akhe beyabuhlungu izolo bamenzani ngebhande bathi kuyasikutshela ukuthi ungabheki lana abatshiselela khona ayi mara abazali bakudala bebasihlukumeze yo hayi yalunga kanjalo-ke i-safety mfana seyashutha immediately sekushot ukuthi ngiyothenga ilokho ngikhona ukhiya double ngoba niyawazi-ke mosama-hustling boyfriend weni ukuthi akhohlakele kanjani nayo-ke i-reason engenze ukuthi ngilungisele i-safety-ke mfana nangoku ugelgel manje uthi ujahele ngaphandle uthi uyaphuma lapha kuphumeki mfana ngisho mfana iphusha ivuleka manje iqine ngisakhumbula mos no-relast bengingaphanga kwaNdebele kweyindaba bathi ebhundu ngathi ngifuna ingwenya zakhona zasithela zonke azange zivele nokuvela lokhu imvezela nje igama lakhe ngumuzi uthulari ngokwasibanyoni naye uhlala ngapha ngebhundu bebabhizi bamenshina yena nangithi ngifuna ingwenya hawa yena ungi-inboxile wawulanda ulwada wamfo bangisukela mina kusima ingwenya kutsho kona ukuthi ungisabile kumuro nithi ingwenya lena phela ngithize kuyena ngaba usingwenya mfo ngiba ulethe zonke inswazo nazo la i-Middleburg njenganje azange amotshe nesikhathi uziletha gijima kutsho kona ukuthi ingwenya ningibaleli yona le yichacha-ke madoda ngiba wakhe nilethe enye ingwenya serious ndiyabona ndiyo yangisaba ngakhona kade ngimraga njengekomo ngaphakathi ngedrobheni ngithi babashinga khona ekolweni yokulayitshela yobhokor